Pamenan saklajengipun kula aturaken menika jaga tunggal dulu. Siapa dia? Nata Putra. Datangnya dari Welulang. Nata Putra monggo mriki. Eja ipokan sampeyan sesarengan kelima artis biduan yang datangnya dari Probolinggo, Malang, juga Lumajang. Nata Putra Welulang dalemipun SS Belia kok Kak. iya major mimuri Iya. dimana lek duma pas tade pole monarena ale mampon malam duta kira selaku boleh monate napa yoga apalah seneng duta kira rek beluleng seragu boleh celulut Bila menjaga panggilan malam dalam terki doma erong lorong iya mereka saja tika malam bermula terus dar melek semakin pun sayang terkolong-kolong Amina ale mak serepenang betek sere duka matura adina abula arasa eman nyare boleh rek pandi detak kok tak pada celulut ayo Mimi Mona oting ale tu ceret peret peret ta ponca sepote tiga mating ereng ratin sampai alere kadikale takok ni serapole acilulut Kaju rasa sekaju turi bela renang duh kaju nangka apa koros tukang mas belikan kering lantaran sayang pengen tika nape obe ale du nape angin lamun angin kejul katengah nape kejerek panditan aduh nape main dikale made karoma Bula abita seta ajebak iya Pon borongan ning lencang dejeng Bula abita kang mas seta ketemu Pon gerongan sayang seta depada duka gigi kale kamu aranang aslo potong aja sampai bilangi
Aniting ngabarin naga suarana Arasa caltong ring gendeng seneng ka ate burudak bareng alaki yaring panditan duta laki ya alake sugeng ore ngagegeng peni jumbo Sebadun, terima kasih Nata Putra beserta Bapak Yoga yang mana telah sudah ditampil di gelaran. Terima kasih.